Hallo julle, dis weer tyd dat ons hierdie jaar gemeentemense se stories hoor. En vandag het ons die voorreg om Machao se storie te hoor. Ons ken hom as Arnold, maar welkom Arnold. Dankie, baie dankie Laurens. En sonder om dit awkward te maak, vertel vir ons jou storie. Dankie. Ja, so ek is Arnold. Op my ID sal jy sien Arnold as Machao. So ja, as jy Machao, dan ek hou van Machao, want Machao is Jou naam. my naam. Dis my naam, dis nie net my van, maar dis ook my van. So ek is Machao. Ek kom oorspronklik van die Vrystaat af in Virginia. My ma is daar, my pa is in Tennyson, so ek is 'n Vrystaater. Ek het in die Vrystaat groot geword. Tot hoërskool, toe gaan ek Durban toe bietjie vir sangbediening in 'n Bybelskool daarso. Net na dit het ek 'n jeugwerkgraad in Stellenbosch gaan swat. Net na dit het ek 'n nagraadse diploma in teologie geswat en dan ek het 'n meestersgraad in teologie en gemeenskapsontwikkeling. Awesome. Ja. So ons het eintlik nog 'n dominee tussen ons. Ja. Awesome. Ja. En vertel vir ons, hoe lyk jou storie saam met die Here? Watter rol het God gespeel in jou lewe? En hoe het jou storie uitgespeel met God in die middel daarvan? Dankie. Ek dink it's an interesting story. My ouers is geskei. So my pa, ja, soos ek gesê. En in die tyd van daai skei, moes my ma aan 'n plek gaan kry, want dit was bietjie woes in die huis, bietjie violent. En sy het die naweek iewers gaan bly en volgende week het sy teruggekom om goed te kom haal. En sy sê toe vir my, daar's 'n kerk wat ek bygewoon het, kom sien net wat daar aangaan. Ek het gekuier, was 'n kerk in Meloding in Virginia. En ek het daai Sondag gaan, volgende Sondag was die 11de Maart 2001. En toe gee ek my hart vir die Here. Die predikant het uit Johannes 3 vers 3 gepraat, you know. En ek het daar, so ek was 'n kind, 13 jaar oud, het ek my hart vir die Here gegee. En ek het altyd geweet ek gaan in die teologie wees. Dit was my ding. In graad 7 het my onderwyser gevra, wat wil jy doen as jy klaar met skool is? So sê ek gaan 'n dominee word. Ek gaan pastor. En so hoërskool het ek net geweet, my vakke gekies, ek weet, gaan nie daai vakke kies nie, want ek gaan teologie swat. En ja, toe swat ek teologie. En die grootste deel van my 20's was ek 'n jeugwerker, ek het in die Kaap gewerk. So ek was jeugwerk en gemeenskapsontwikkeling. Want dis die bediening wat naaste aan my hart lê. So ek is so herder. Ek is 'n herder in die gemeente, want ek glo God het my geroep. En my roeping voel ek is buitekant te leef, in die strate, in die robot, soos nou waar ek op die robot staan en Kom ons praat daaroor, want julle het hom dalk al gesien, as jy van die kerk af Dischem toe ry, dan staan Arnold met 'n lewensgrootte bordjie om sy nek. Hy het ook al Facebook gehaal op allerlei Facebook groepe in Pretoria, wat mense jou afneem en sê, wat 'n ongelooflike getuienis is dit. So, hoekom ryp, hoekom lief hê, waar kom dit vandaan? Okay, dis die tweede helfte van die storie. Die ander helfte, die eerste helfte begin waar ek bietjie met God gestry. En nou kom terug na jou vraag, my pad met die Here. In 2017, 2016 was daar so 'n uprising in die land waar die studente
alles afgebrand het, Rhodes must fall, Mandela must fall, almal moet val. En I'll put it this way, I was caught up in that. En wat ek daarmee bedoel is dat ek het woed ontwikkel. An unexplainable anger which I did not know. And I mean, die drama rondom, die vuurbrand, die polisie, alles brand af. Almal sê we're burning the university down, we're changing the system. En vir my as student in daai tyd het ek nie dit vir myself hoe sê mens dit gereken. I didn't think for myself. I jumped in because I'm black, ek is swart, and you know I must be in black solidarity, which is all right. Solidarity across, you know, whatever, race, class, doesn't matter. But what I realized after that time, and dis nou deel van my antwoord van my pad met die Here, ek was kwaad vir God. Ek was kwaad, ek kon nie verstaan, Here, hoekom lyk dinge so? Why do you treat white people better? You know, jy het so 'n preferential option vir hulle, en ons aan die kant die spoor, aan die kant bly in die donker, maar ons bid die hardste, ons bid die langste, ons vas die langste, ons kerkdienste. So ek kon nie verstaan die gees, ek kon nie my geestelike lewe met die God wat onregverdig in my oë was versoen. So ek het maar gesukkel met daai. En ja, ek sê ag nee, wat Here, jy ja, ek en jy gaan nie we're not going en dis nou in daai konteks waar alles brand en jy sien dit nou, jy hoor dit, ons praat oral, dis daai en op daai stadium was daar nie 'n gesprek soos ek en jy, want jy in daai jare vir my was 'n wit persoon the enemy. And what then happened was, okay, so I left the church. I felt God is so unfaithful, but you see, that's what I did. I conflated God for human actions. I conflated God with the church and saying, the rich white church and the poor black church and the rich white people, you know, the dichotomies of black and white, and it was so clear cut until it was during COVID. It was during COVID, in that first baie moeilike tyd, where so my lewe was nou die kroeg. Dis waar ek nou my troosting gevind het in die kroeg, en ek onthou, ek weet baie mense hoor en verstaan die Here in verskillende maniere, maar vir my it was a very clear impression in my heart, and I felt it. I felt God really saying to me, jy behoort nie hierso. Niemand het vir my gepreek. Niemand het vir my gesê, kom terug na die Here toe, jy gaan hel toe. Nee. Ek glo dit was die Heilige Gees en genade. And I got up, I left, I never went back after that to So dit was 'n oomblik wat jy in die kroeg gesit het. Een oomblik, sit, drink, lekker tyd, dit was lekker kuier. And I felt like everyone around me is not seeing what I see. En ja, dit is my vriende daai tyd. Ek het net gesê, ek sien julle. And every time after that I had to make excuses why. Because I also did not yet understand. It's the love of God that draws you back. En ek voel dit is wat gebeur het. A few weeks later after that, ek vat gewoonlik 'n stappie in die aande. Ek vat 'n stappie, and I was walking through, daar's 'n plek in Virginia, Maryspruit, daar's so 'n bos. On my way there, just taking my evening walk, het ek op my knie gegaan en vir die Here
gesê, Here, I'm so sorry. That's all. Soos ek sê, niemand het vir my gepreek. Niemand. Yeah, I remember that moment. The sun was setting. Was in autumn. Die gras is so bruin. Yeah. And I said to God, I'm sorry. I'm sorry I blamed you. I'm sorry I blamed you for racism. I'm sorry I made you. And it was from that day on, when I recommitted my life to God, and I said, help me. I don't understand. I don't know how to do it. Ek was nie daar nie. My ouma was daar. My ma was daar. Ek het geleenthede gekry. Ek het klaar gekry. Ek het gaan swaat. Ek het al die mooi geleenthede gekry. En I need your help. Help me, guide me, teach me. And so waar. That's a few years later. A few years before that, while I was still in Cape Town, I was raped, and that moment, I never believed. Ek kon nie glo en ek glo dit gebeur baie in die samelewing waar mens dink ons kan nie verkragt word nie. Dis net vrouens en kinders of wie ook al, but we don't get raped. En ons sien dit in die manier hoe ons met mekaar praat. Ons vat 'n rukkie om bietjie dieper te gaan. Ons gaan liewerster oppervlakkig bly because it's easier. As ons van ons seer praat, dan word ons ongemakkelijk. Ja, dis ongemaklik. Ek is nie man genoeg om oor sulke goed. Nee, dis vrouens en kinders se stories. En ons leer die seunskind om net soos ons te wees. Hide away your pain. Moenie huil nie. Moenie, en dit doen, soos ek dit nou sien, meer skade in die langtermyn, want daai seun kom nou in sy huis op die ou end en hy doen net soos pappa my geleer het. Hy praat net soos pappa met mamma gepraat het. Anyway. So bringing this in the time I'm struggling with racial issues and if I talk racial issues, I'm talking dit het alles beïnvloed. Alles, al my verhoudings met almal. Every white person het my vuur gekry. And I remember there was a old man, hy's net onlangs nou oorlede. Ons het nie we couldn't understand each other. We didn't come to agreement about the late die aartsbiskop Tutu en sy Ubuntu versoening teologie, want ek het gevoel nee, it was too quick. How do you expect for reconciliation when forgiveness was never asked? That was my point. Forgiveness was never asked, and dit begin nou waar 'n Truth and Reconciliation 'n sessie hou in Rustenburg daai jare in. So ek sê nou vir die ou man, how can you say this about Archbishop Tutu? So sien jy, it was not just for the whites, the anger was also for the blacks, even the blacks who were for love were also my enemies, and that's when I realized this is unhealthy. And then with that was the rape. So I'm dealing with rape on this side. Why rape? Why me? And then on the other hand, this terrible issue. It's horrific. Racism on all sides. Doesn't matter who's the racist. It's horrific. It's alienating. And then I began a journey. First it was intellectual, want ek moet nou dink, firstly, why did it happen to me? I could have prevented it. I could have done something, but it didn't happen. Same thing with the race. Because my thing with Archbishop Tutu in die vergifnisgesprek, in die versoeningsgesprek, is I can forgive you. Because that is what I realize has been
has been asked of many black people or many brown people or people around the world now, not just South Africa, but daar's 'n verwagting dat ek vir jou vergewe sonder om jy dat before you even ask for forgiveness, I must forgive you because I was in that position. And for me, the problem is not forgiveness. The problem is not reconciliation. The problem is that despite the reconciliation and the forgiveness, asking, taking, receiving, giving, the wound, the violence, the raping and the murdering continues. That's where I have a gripe, and I think we can do more, and that brings me to my current ministry. So in thinking about racism, sexism, all of it, because they come together. So aan die ander kant, ek kan lekker kla oor die wit mense, maar dan vroumense kla oor my. Want as mansmens dan, die kinders kla ook van my, want ek is 'n groter mens en daar's nou 'n scaring. So it's either the race thing or the sexism thing or the ageism thing. So the young and the old. En vir my kom dit alles by mekaar. And during COVID, I realized one thing. Firstly, ek is nou terug in die kerk en ek probeer weer, my pad in die Here. Net om jou te stop, NG Kerk. So hoe ek daar uitgekom het ek by die daar so 'n sekuriteitmaatskappy langs ons huis, my ma se huis, en ek het op daai tyd bronne nodig gehad. Ek het al my bronne weggegee. Al my teologiese bronne, my kommentare, alles in daai. Want jy het eintlik nou vir God gelos, want ek die het wêreld en God versoen nie met mekaar. Versoen nie met mekaar. So ja, al my alles al my bronne, dit is weg. So ek gaan nou en ek vra vir die tannie. Ek sê tannie, ek soek dringend bronne, Bybelse bronne, want ek skryf Bybelse reeks oor verkrachting en moord. Kan tannie my help? Sy sê ja, ek het 'n nommer vir 'n dominee en die tannie gee vir my dominee in Virginia, dominee Erik Cornelissen. En hy gee vir my die nommer, sy gee vir my die nommer, ek bel vir dominee sê ja, kom, ek gee vir jou bronne, en hy vra watter kerk was jy? Ek sê dominee, ek was altyd by die huis. Sê kom kuier by ons. Ek kuier een Sondag, ek het daar gebly, nog nie. En ek glo dit was deel van my proses, my groeiproses, want you can't talk about someone if we're not having a conversation. So al my hoe sê mens, my assumptions, al my biases kan net afval as ek in gesprek kom met die persoon wat ek wil. So instead of saying, ja, wat mense doen dit en dit, kom ek en Lawrence sit en gesels, laat Lawrence my hart hoor, laat ons eet kos saam, ons reis saam, ons lees Bybel saam, ons bid saam, en daai proses het my verander. And I understand the world differently now. And I think God had to call me back and say, come sien, just come see. Here I am, I'm in Vallezig, en het is nog steeds daar, kom sien. Die Bible sê, taste and see that the Lord is good, ja, die lewe is nie altyd lekker, is nie altyd soetkoek wat jy so opvreet nie. Sometimes it's sour, sometimes it's a lemon meringue, sometimes it's bitter aloe, but we take it in because it helps us to grow and become better, ja. Kijk, so nou staan jy op die straat met jou bordjie. Nou staan ek hierso, hoe dit begin, so during COVID, I realized the one thing, kerk is leeg. Mense kom nie meer kerk toe. And there's also no strategy to get people back, because bedienaars is verstomd, hoe bring hulle ons terug? Die WhatsApp bediening is not enough, not everyone can be online, and it grew from there. The ministry for outreach on raping and murdering, want die geloofsgemeenskap is 'n wonderlike
geleentheid om in gesprek te kom met almal van verskillende klasse. The church is a beautiful place for ministry around gender-based violence. In die begin het ek pogings gemaak om tekste te verstaan soos waar Paulus met die oor vrouens praat, and it was about that and how ons misverstand van die teks lei tot geweld baie keer, waar die man sê ek is die kop, ek is, en jy is die lyf, maar in dieselfde asem 5 minute voor was ons in die kerk lekker gebid of gepreek. Nou sit ons by die tafel en is jy nou die groot monster. So working through that for myself as a man, as a Christian, to think, what does it mean to be a man, to be a Christian, and to also be loving and to be kind, you know? And then I began writing, soos ek sê, 'n reeks oor moord en verkrachting. Ek het 2 Samuel 13 gelees, vers 1 tot 30, waar Amnon in die huis van koning Dawid, Amnon verkrag sy suster, en later toe sy vir die broer vertel, die broer sê vir hom, shh, keep it quiet. Moenie, you know, exactly what we do today in society, we keep it hush. Moenie praat, it will bring shame onto the family. So, so reading the Bible in a way to understand sexual gender-based violence, but geslagsgebaseerd geweld in die algemeen. Then reading other texts, Rut en loer bietjie in Genesis 19 waar oupa Lot se dogters vir hom drank gee en slaap met hom in die nag. You know, en ek dink as 'n man, as 'n vrou, ek is nie getroud, but as a man, when your wife is sleeping, sy slaap, jy mag niks daarin drink nie. There's no consent. There's no consent. Sê en consent, sê gee nie consent een keer, en dit gaan vir albei, for the man or for the woman, or for you can't assume, you know, en dis die beeld van tee. As jy eendag vir my tee gevra, would you like to have tea? And I say yes, I want to have tea. But because I wanted to have tea that other day doesn't mean I always want to have tea. Doesn't mean when I'm asleep I want to have tea. You must ask, do you want to have some tea? You know? And then developing die reeks as 'n uitreik middel vir gemeente to address gender-based violence aan die ander kant, maar as uitreik, en ek lees Psalm in daai tyd in 'n paar kerke die Bybelstudies, so dis daai, en dan lees ons die een van Samson en die leeu, en daar praat ons bietjie van ons mense, when we humans think we are above the animals, dan skop ons die kat net so, skop ons die hond net so, ons vloek die diere, as if we are not custodians, want die Here het ons gesit to be custodians and stewards of all creations, die plante, die dier. So ons lees daar, dan lees ons Zephaniah 14 waar die Here praat van the terrible day of the Lord, where the woman they say the woman will be raped and their bellies will be cut open. You know, so the text of terror to kind of understand daai lees, en dan kom ons op die ouend in Lukas 1 waar die Mama Maria ja sê vir die engel, en dis die goeie nuus. En kerke kan dit gebruik as 'n helpmiddel om aan die ander kant geslags geweld aan te spreek, maar ook as 'n manier om die goeie nuus van die koms van Jesus Christus, van wat ons verlos, en dis dan sy liefde. 1 John 4 verse 8, if you have love, you know God. If you don't have love, you don't know God.
En dis die basis dan en hoe die liefde die kwaad omdraai. So ons hoef niks anders. Ek glo die einde van moord en verkrachting is nie iets wat ons moet nog gaan invent. Dis hier. Die persoon wat as jy my kan toelaat, het jy ooit iemand verkragt? Then you are the ending of raping. So we don't need to create someone who doesn't rape. If you don't rape, you are the non-raping. That is who the rapist must be to not be raping. Die verkragter moenie verkrag. Dis nie die persoon wat verkrag was wat moet stop. En ons doen dit in die samelewing. As iemand vir jou kom sê, Dominee, ek was verkrag, ek sê nie jy doen dit, maar dan vra mense, waar was jy? Hoekom was jy daar? Wat het jy aangehad? Nee, dit gaan nie oor daar. It's about the rapist who must not rape. En ons spreek die verkrachting aan. Ons spreek die moord aan. And so I then thought to register something to make this formal. Ek sit by die huis, daai tyd ek het jeugwerk in die skole gedoen, maar ek het 'n formele struktuur nodig gehad. And that's how Hello Genius came about. So Hello Genius is an organization we formed in the Free State, and it was really about that thing where the woman is always blamed. The woman is always, the one at fault. Why were you daar? Hoekom is jy daar? Hoekom het jy dit toegelaat? Hoekom bla 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 bla. En ons blameer vir hom en ons is bang vir die what's a perpetrator? Die skuldig, En as dit in die familie gebeur, soos Absalom gedoen het, ons sê bly stil, ek en ouma en oupa gaan oor die ding praat en die oom, en die oom sit Kersfees elke Kers, en wat van daai kind? Wat van daai kind, maar so ons beskerm die skuldigs in ons families, in die werk plek, miskien is die baas of wat ook al. And then Hello Genius was formed. And then I'm not alone with Hello Genius. This is the board of directors at Hello Genius, and they are leading the process. We also have a team of 11 volunteers who are working with me. So we do the Bible studies. Well, we did before I came to Pretoria, and I'll tell you why I'm here in Pretoria. So we did this with them. This is that team we do with the Bible studies. Ons werk in die skole en in die gemeenskappe. As I've been saying, the church as a space, or faith communities as a space for transformasie, en dan die skole, want ons kry die kinders daar. So in my werk met die jeug in die skole, het ek besef, meeste van my cases is verkrachting, mishandeling, en dit kom alles uit die huis uit. It's someone that you know. The rapist is someone that you know, someone who's watching you, someone who's stalking you online, someone you most likely have a relationship with. Net 'n vinnige advertensiebreek. As Arnold se storie jou aangryp en jy Hello Genius wil ondersteun, dan is daar goeie nuus. Arnold het 'n klomp baadjies beskikbaar, maar die idee is nie dat jy 'n baadjie koop nie. Die idee is dat jy 'n donasie maak en hierdie ongelooflike inisiatief sal ondersteun, en daarmee saam kry jy ook 'n lekker warm ding vir die winter wat jy self kan dra of kan uitdeel aan iemand as blootstelling sodat Hello Genius kan vlerke kry. Kontak gerus vir Arnold as jy jou eie baadjie wil koop. Sy nommer is hier op die skerm. So we're working with them, and we got registered in 2023 in the Department of Education that side in the district. It owns 192. Is dit 192 skole gegee waar ons kan gaan werk, en dit behels ook die gemeenskappe waar ons and then obviously like my biggest supporter is my Oma.
So my oma is like my biggest fan. She's cheering me on en ons praat baie van die want ja, sy het baie van haar stories. Ek het 'n tannie verloor na moord en dis waar die moord kom. Haar dogter was deur he's not my uncle. Deur ja, daai man doodgemaak. En so dit is 'n groot seer in ons familie ook. So dis hoekom die moord en verkrachting in een kom. And so I came to Pretoria because it was moeilijk, financially we couldn't manage the team. So the work is going on, but we need to build a sustainable business model. I'm not looking for handouts. I don't want, no. Dis hoekom jy ook niks vra as jy op die straat staan. Ek vra niks, I've had someone come and give me a 200 rand and I was able to print this. This is how I got this. So Genders people donate and hulle gee. And I came to Pretoria because I want to help set up a volhoubare besigheid waar ons die werk kan doen. Ons het soos ek sê 192 schools. Die deur is oop. We just can't do that work yet. So ek doen werk and I've been very lucky to get work. Thank you to you and for your support. Thank you to the church. Yes, everyone at church who's been so supportive. Al die tannies en die ooms wat my so, ondersteun. I don't think you understand how much you've helped me because I came here when I was starting to lose hope. Because I know I have this calling and I must do it, I must fulfill it. But to get the support was hard. And to come to Fairy Glen and receive all of this love and support has done great wonders. And thank you for opening this space that I could share my story. And Dis wonderlik om jou by ons te hê. Ek dink ons kan so baie by jou leer. Wat is die een ding wat ons kan doen om jou storie aan te help? Sure. Can I make it 1.5? Ja. Die eerste is don't rape. Moet niemand verkragt nie. Don't murder anyone. Vra liewerste. En ek moet jou net stop want party van ons gaan dink hoekom sê hy dit? Ja. Dit gebeur baie meer as wat ons besef. Ons besef. And we think Fairy Glen is a very comfortable area and we think in the houses it doesn't happen, but it happens. Ek stap in 'n winkel in een van die malls en met dit om jou nek. Met dit in my hand op, miskien kry ek 'n water of 'n coke, wat ook al. En mense praat onmiddellik so it happens everywhere. It happens across the races, black, white, woman, men, child, it doesn't matter. So and daar's mense wat dink it can't happen to me because I'm too protected, but it won't happen to you. I believe you. Just don't rape. Don't be violent. And then the ander helfte is if there is anyone who has any way to help us build a support mechanism for this ministry. That's what I'm asking, So I'm not saying give me donations. I just want the ministry to go. There are 192 schools that the team can service. There are communities that we can service. And if you want to join us, please join Hello Genius. And why Hello Genius is because parents tell children, hulle is dom. Dis die ouers, dis groter mense wat vir die kinders sê, julle is nie die moeite werd. Julle is stout, julle is wat en julle is. And that's where we get the bullying from, because the child saw it in the house. Hulle begin by die huis. Papa boelie vir mama, mama boelie vir my, sissie boelie vir my. So dis 'n hele siklus. In one time we can talk about die kinders wat geslaan word en hoe dit die samelewing. We can talk about that in another time. Maar awesome. Dankie. As ek een laaste moetswillige vraag kan vra. Dankie. As God nie deel van jou storie was nie, hoe dink jy sou jou storie uitgespeel het? Dis 'n moetswillige vraag.
maar dalk kan jy so 'n bietjie dink daaroor. Ek sou my pa se geweer gevat en myself doodgeskiet het. Dit verseker. I know that. Ja, So ons God leef hy leef. en dis wat jy vir mense op die straat wil Op die wys. straat, ja. Be loving. Let's love. Let's love. Love conquers all. Dit vat nie die seer weg, maar it helps to heal. It helps to comfort and to strengthen in times of moeilikheid. Ja. Dankie Matsa, dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Dankie dat jy gekyk het. Jy is welkom om met Arnold self kontak te maak. Mag ek jou nommer op die skerm sit? Absoluut. So ek sit sy nommer hier vir jou op die skerm. As jy wil kontak maak, jy kan hom in die erediens ook kry. Hy is elke Sondag hier. Dit is wonderlik om jou storie te hoor. Dankie. En ek wil jou aanmoedig, moenie sommer net by hom verbyry nie. As jy hom iewers langs die pad sien staan, stop. Dankie. Gesels met hom, deel sy storie met mense rondom jou en dankie vir jou tyd. Baie dankie vir jou vir die lekker gesprek. Ek waardeer so baie.